Hai pres mantuns e mantuns cop lo metro jasmin. Se me pausa la question dell'origine de son nom. Come maites hai pensato alla flor? Ma all'escasenso del centenario dell'estazione sui partita la descoberta d'aquel perruquet poeta all'origine de son nom. Lo viatge che fa guerri me menet aquí, a Agen. Qual és aquel home? Partit de res, que saupet gràcies às poesio, es mure lo rei Louis-Philippe, negocia amb Napoleon III e recebre un títol honorific del pape Pinot. Que demora d'aquel home que passait tota sa vida a donar, el que parlava tapla des paures, el que coneguet totes les estrades de la societat sans jamais oblidar ses origines de l'oli occità. Christian Moulier me va guidar dins aquel vilo d'Agen, que lo cor batio a la grat de las poesies de Jean Semi.